male apa sida siksa jeneng piana apa yang namune kesajo telep jenenge ngerasang dane madan takmu nei tuah ane persida aja pang bapo pengelah yo panak menggunung cara jeneng ngomong mana rasa yang bapo pekerek jenenge keteken bapo no rasa jendau bapo yani nyatuan tingkah laksana ngene dini di bumi ne patut apang dadi panutan apang dadi contoh pang sing kecedau ke ulian panah panguli di piana sidau ben tegak nak tuwa malah kita ucap bapo nama tutur ketekening jeneng nanging ya nuara kasih yen pianak bapo luaneng jeneng subon nincap tuh jeneng edane madan wana parasta patut nak buku jeneng nelok kang diukudan janane patut laksana ane jen patut boyahan ane jen patut gunain ne ane patut nak buku jeneng kesenguh pianak bapo nak buku jeneng janda yang diparaten nak buku jeneng tuna pengugon jeneng keteken angan datu keteken aksara penuntun hidup ini tuah aksara nyentuh jeneng ne ane patut angon buru ne ane patut angon nabe dua ning aksara lingan itu samyang gede iya nasidane malas suci yang diparaden jeneng nuakang hidup ketekaning dane madan tatu ketekening dane madan tutur terjadikan tuah uli diaksara ketekang tungku dan jenenge aku do tulione 110 kutus do lingan nido yang betara tu jeneng apang jeneng pasti ke ketekening anggo ngamong mana ane angon dasar apa ngirim berasa ketau petakon jenenge ketekeng bapo ane angon dasar sing ada liana olah sasih ketekeng nyamo prayo mau pituas keteken sange dane ketunan mau pebae keteken sange dane neraka ne guna hidup ada sing dah 20 wah besek tenyen sini mangdatang ringga godang
Yen ketek kang dianggo siriran jeneng di siriran bapak tau asatus pelokutus. Lingan nida yang widi. Uli kengken benjani nguasan ukune pengsida yang memanggil hendakne madan suka. Lianang keteken tatu. Sat mako tatwa, sat mako sunde, tatwa, sat mako damat, tatwa, sat mako marga. Janta neraka ane angon dasar hidup di bumi jeneng pianak papo sayang. Sing jadau sing lianang ketekendane madan aksara. Yang pedas nak buku jeneng ngerasa yang ane madan aksara nai. Tiga laku mulai perjalanan cian bakal tuju. Di subahan dekat itu kengkeh. Ane tua kang bapo ketekendane jeneng patut jeneng malaksana rahayu di bumi angon panutan di bumi kayang yokas. Kalau wayah ganti tetembang jeneng pobang jeneng ketekening bapo suka ketekaning buka. Jani bapo sat mako metakon ketekening jeneng pianak bapo uling dijo tekan suka. Uling dijo tekan neraka mau nang ando ruo benedo dini di gumine.